مامۆستا وەکی کەسێکی کە پڕانیە ژیانێتە ji بۆ خزمەتکردنا زمانێ کوردی بووە. ئەگەر ڕەوژ لە vêrê wesayە کە مامۆستا دەبێژێ ئەگەر وان داخویانیە خەڵک di gorê rapirsiya wan da nehûncete çima li Bakurê Kurdên me Bakur li diasporayê Kurdî naxivin hindek digel zarokên xwe. نوع دیاسپورا و الولات جهف جودانه. ایجا لور چما کردی ناخن دوی مرل پرورده بنیره. دولت ترکیه دسری ده کردی قدخه کریه و دو alternatیف ده پیشیا کرده. یا اوی کرد زارو که خود نشین دبستانان خواندن و نفساندن هی نبن و یانجی اوی هرن آسیمله ببن. در ویا رای که دن متوته گن نیشتیه. کردی دسکنن دوی زاری که وان بخوینن دوی هرن دبستانه دوی جوان را پیشروج لازمه. کردان مرم میزد که کردان اف ریا دویم گرتیه که زارو کم بدنه خواندنه. ایجا چما کردی نه پیون لولات چند صده منه یک جه تنینه. یک اف قدخه سره دو کو دبیجن زاروک دوی مزم ببه دوی هر دبستانه دوی بخوینه دوی مزم ببه دوی کار بکه ببه خودی پیشه ببه خودی مسلک یک جه اوه دو کردی دا افتونه دما نچه ترکی نخوینه نچه دبستانه اوه چاقه پیشارو جاوی رش دوی اوه چی بکه یک جه اوه یک جه جی چیه پسیکولوژیکه پسیکولوژیک پر ایوانج گندان باجارین بچوک هاتنا باجر اجازه هاتنا باجر هر چیت خو گوهارتن جلو برگ خو گوهارتن خانی خو گوهارتن تشت خو گوهارتن زمان وانجی بوهار هات باجر زمان خوشت خوازم بگوهرن بکن ترکی وقتی باجر به ترکیت پیوه باجر وق امبیجن خودی مدنیت خودی شهرستانی که زانینی که لوان دنره او کسین گوره کو امبیجن کارمندن و نظام چنه به ترکیت پیون بازار به ترکیه هر کس به ترکیه ابجی لوان دنیرن دخوازن ابجی بن باجاری بس مامۆستا هندک پسیکولوژیکه بس هندک کەس دەبێژن ئەvە خەڵکێن گوندایە نه پارێزگاری لە زمانێ کوردی دەکات نه بتەسیرێت گوندا زمانێ کوردی نەمایە تە چ دەبێژی ناله گندان جی نوچ شوی از بخواد شما گل گندان گنده کو چند سال بری 30 سال بری مل گند مامۆستاتی دکرن ل آمده گنده آمده از بخواد چم گندان به ترکی دبی تو بخیراتی گنده کو ال مامۆستا بملور شو هر جیه تە چ گوت اما گوت بری از هاتم گنده و مامۆستا گنده و دا یک کسی کو بەری چ دەگوتن و کە چ دەبێژن برات گوت بخیراتی چاوای باشی نوها دبجه خوش گلدن دبجه تو بخیر به ترکی دبجه ایجاد چی بوه یعنی معرف ته ناگی چما آوه مثلا چما تێ ناگەی مامۆستا اف یکجی خلق او تزانه ل اوروپا جوایه مثلا ل آلمانیا ل سوئد ل جیدن او کارکر میوانی کو چون اوروپا خواست انلوه داره کار بکن زارو کنوان ایجا چون دبستان بیانیان چون فرانسا چون فرانسا آلمانیا ل سوئد چون اور گوتن گرتن پیشی گوتن بلا هرن دبستانه بوی زمانه ولاتی به زارک بون پروبلم چه بون ایجا گوت بلا هر زمان زو هیم ببه کو کار به مثلا آلمانیا به هر لوی داره کار بکه بلا ایش بکه بلا کار بکه ایجا وان لیکولین چه کرن کو کسی کو به زمان خو زارکی کو به زمان خو نزان به چاند خو نزان به ایجا ویجا خو نزان به نکاره به آلمانی جی باش فیر به زاروک دبستان لیکولین چه کرن ولات دموکراتن گوتن اف پیوست کو پیشی پرورده به زمان وان به لورا اوانینه لورا آسیملت که جبویش مثلا لور چند کس من دیل ناو باجر پیرک دایک وانه یعنی باوی وانن کچه بچو گرتیه دست بیده 6-7 سالیه ترکی جی نزانه ترکیه که نه اکپیرا مجره جاره گوت تو چما ترکیه geldi آخفی گو از داخفم که هر دبستان ترکان بخینه
و بلا ترکیه هم ببک و کار بخوینه و کار ببینه دو کردی دا کارتنه ایشتنه پیش روشتنه مثلا افریقا چوان کرنه ایجا ام دبیجن باشه دبی مال دا ده و باب دبی بس کردی ما مصا ام وصا هر روز اف داخویانی دووبارە دکەین دەبێژن کوردی زمانێ کار نینە کوردی زمانێ بازار نینە ئەvە مامۆستا ئەvە نەغەڵەتە چما کوردی زمانێ کار نینە کی دەبێژە زمانە ئیرۆتە ئەگەر دوکانێکی ڤەکەی لەڤێرێ لە ناو ئامەدێ ئەگەر دوکانێکی ڤەکەی لە ڕۆحایە ئەگەر تە بە زمانێ کورمانجی بە زمانێ بەزارن کرمانجی باخەوی بەزارن زازاکی باخەوی کەس شت لەتە ناکڕێ خودێ هەمی وان تشتا حنجەتە مامۆستا نه حنجەت هەنێ ڕاستە ئەو لێ چییە تۆزانێ ئەم چ خەسە بخوازن نەخوازن ئەگەر پەروەردە تونە بێ پەروەردە تونە زمانێ دایکێ ئەوێ نفشێکی دۆم بکە نفشێ دویەم هەمی زانایە دنیایە سۆسیۆلۆگ دەبێژن بەشێک دەبێژن بەشێکی مەزن لە پەروەردە بەری مەدرسە بەری زانینگەها ناو ماڵباتیە ناو ماڵایە دەبێژن مامۆستایە ئێکی دایک و باڤە دایک و باڤێ مە سوچ نینە بێژم ڕاستە ئەس بخوای پەدەگۆگم من ساڵان ڤرا خوێندیە من لە ستۆکهۆلمی خوێندیە ئەف کاری منە ئەس دوێ دەرێ ماڵنشین بووم 30 ساڵ نێزی 30 ساڵ من مامۆستەتی کرد لە ستۆکهۆلمی لێ مەسەلە چییە مەسەلە لە ئەوروپا لێکۆلینکردنە سێ نفشاندا سێ گەنەراسیۆناندا ئاسیملاسیۆن چێ دەبێ ئەگەر کوردێکی هەرە ئالمانیا باv çû bavê din jî çû êsisiyan de asîmleyê diçe lê ez 30 salî piştre hatime Amedê Êmedê di duan de çûye êja bo ku li Ewropa li mal wek cenabê te got li wê derê li mala xwe diaxife serbest e zimanê dayîkê heye diçe zimanê dayîkê kursê zimanê dayîkê li vira nîne li vira bo ku nîne di du nifşandê 30 سال بره لوان باجار و گندن آمده تو بچانه وان گندان وان باجار بچوک نافچهان ترکیه تونه به ترکیه نزان بون عسکر یک باتانه ممور یک باتانه دوی ترجمان جربانیانا ترجمان کردی ورا آسیملاسیون دوی مرف فهم که آسیملاسیون چیه ماما اگر te nebêjî xoş geldiniz bêjî bi xêratî xoş hatî ser çava bêjî spê de baş polîs dê te bigire polîs te debate zindanê ev çima wesa çima heqîqet nabêjin em ev kemasî li nav derûnê me de ye li cihên dî nîne du tiştane tiştekî bêjim mêze ki hemû kes nezanane hemû kes ne hişmendiya wan a kurdewariyê xelk normal e divê tu normal bifikrî xelkê yek jî heye em dibin zimanê dayîkê ê kulgor min gelek tecrübê min hene Heta ku keçê Kurdan berê nedişûn dibistanê Tirkiyê nizan bu dayîk. Mecbûr bûn zarok bi dayîkê xwe re Kurdî dipebiyan. Mal der zimanekê din nizanê. Nû ne bixêr dibistan vekirin bo dibistanên Tirkî. Dibistan çûn heta gundan. Na jin çi bûn tu zanî jin dibistana seretayî 5 sal 6 sal xwendin û fêr bûn. Ew jinên nezan bi zarokê xwe re dipeyivin. Dayîk zimanê dayîkê ne nû zimanê bavîkê. Bu hatiye guartını dayık asimlet kır. Jin asimlet kır. Evet taze ji bo min. Ev taze ji bo. Evet ji bo min tazeye paşî dixwazim hemiya li ser eve bipeyivîn. Dibêje zimanê îro zimanê bawik e ne zimanê dayîk e. Dayık asimlet kir. Dayık asimlet kir. Dayık nav bajêrê Amedê bigere çend jin bi zarokê xwe re bi Kurdî dipeyivin. Başa. Zeynep Xan. Te digel mamosta پشگیری مامۆستا دکەی دگەل ڕایاوی پەسەند دەکەی زمانت ئیرۆ لە ئامەدێ لە ڕووهایە لە وانێ لە بێت لیسێ زمانێ بابیە نە زمانێ دایە یعنی ئەم نەبێژن زمانێ دێ ئەنج زمانی باv لێ دەسەڵاتداریە هەیە دەسەڵاتداریە mêraniye ji ber wê دەسەڵاتداریە mêranî çewsandin zêdetir e em dikarin wê bêjin weke zimanê dayîkê zimanê ne zimanê jinê tenê ye zimanê dayîkê zimanê jiyanê ye
جبروی چنده جی اگر ام بری خواه بدنه پشتی کو دستلاتداری چوا دستلاتداریا ام بیجن سازومانیه هی یا دولت دستلاتداریک میرانیه دستلاتداریا پیک تیب به دست سازومانی پیک تیجی دستلاتداریک میرانیه ام دکا جوی علی و از ماموسته پسند کم کو براستی جی زیده تر زمان باو جبر کو باو بهتر دناف باجارا دوکه اوتوریته باشا بابا اول بابا دبیجه مثلا من جنك ديت زاروكي وي شير دخوار بزمان دي لايلايا بودكر بزمان دي داخوياني ددا بزمان دي دقوت شير بخو بزمان دي دقوت نگري اول سوچه باب چنه سوچه دايكا هەگەر ئەف پرس بۆ مەبێ ئەس بەێ ینی وەک ژنێکی بێگومان ئەس نە کەسێکم کو ئەس جوابە هەموو کەسی بدم بەرسوا وا ژنا هەموو بدم لێبەلێ ئەف پرسێکی سۆسیۆلۆژیە پرسێکی جوواکیە نە پۆلەتیکاڵە هەمیا پۆلەتیکاڵ نینە ینی نا بێگومانی ینی هەگەر ئەم لێ vەگەرن divê em jinê di rastiya wê de jî bibînin jina ku li ber singa xwe zaroka xwe şîr dida û bi zimanê xwe pêre diaxivî û li nav jiyana xwe ya xwezayî bû çawa gihişte wê astê ku îro bi zimanekê dinê ku pê nizane zaroka xwe dilorîne yani gereke em vê pirsê ji civatê tev bikin ne ji wê dayîkê tenê bikin yani ev pirsekê bi giştî civakiye û ne tenê pirsgirêka wê jinê ye belê jinên Kurd gava yek derbê de jiyana we ya xwezayî hate guhertin em bêjin ji ber wê dergûşa laylayê hatin ketin bajara û mecbûr man laylaya maya laylaya Kurdî mixabin kêm nemaye berê şîn û şahiyê Kurda hemû Kurdî bûn lêbelê ew jina ku hat mesela em heger wê civaka Kurda binêrin xwendin û nivîsandinên çawa nav zilamê Kurd de mêrên Kurdan de dest pê kir hatin bûn bajêrî an jî jin çawa hatin bûn bajêrî navbera her du ewa de cinsa de heger em lê binêrin yani wê çaxê em ê dayîkê Kurda bêtir ez bawerim em ê fêm bikin başa